Kani Gadega Pati CTV. Kamolai Constituency Progressive Forum MCPF Hakasau Tarik Rusau Kilai Kendu Yu Menteri Katanat General Administrative Department GAD Ba HDR Lingdo Ban Kentui Ka Sorkar Bakan Jer Kertengno Da Kasein Mother Teresa Ka Surong Na Mauro Umshing Mausiat Khnam PHC Umrenja Hadu Madan Maukar Kabakut Jang Surok Maulai Constituency Habakren Batkilat Patai Kubor President MCPF Ubalongru MDC Kamolai Ba Piti Saukmeu Long Bala Kentui Menteri Punjer Kertengno Hakate Kariu Khoi Khnang Ban Pensa Nam Yeki Kam Babha Bat Kajingle Sendai Jongka Hapok Jelahi Borok Kawai Ba Proses Ulong Kani Karai Kabaka Forum Kalashim Kalong Kum Shibenta Bani Shim Benta Bat Kari Hakaban Kenmau Burom Yeki Kam Babha Jongka Bat Kisenyang Baka Ai Hapok Kemlang Salang Bat Kari India Borok Kawai Ulong banakal yang ke forum ru kilashim ya karai na kabenta bansna ya kadur jang Mother Teresa hagi benta jang kisurok bansajer keteng kasein Mother Teresa road nakal yang jang ke forum ka kerpat kalong ya minister jang GED kaba nakal yang jang ke seng ngis kodon kam kalong ba ka sarkar kalau bagidon kilenti hapo kidon kilenti kaba nakal yang ke seng kala mention hang ni ka we kilenti nadu na mo ngani na po mauro Umshing mau kero mau tuar nongkalo mau seknam madan mukhar umrenja yang ni keliti kalau bakin jer no hakateng jong kasin Mother Teresa nangling forum ru kalau banakal yang jongi kalau ngila shim kanai kalau bangin sasna ya kedur jong Mother Teresa kalau hakini gibenta jong surop kaba insajer keteng kasin Mother Teresa road ngisasna ya ka ya kedur jong Mother Teresa pada ngi scam kani kejaka kasong kejaka kentang Kani Gadega Pati CTV.